Rođen sam 1946. godine kao 10. dijete u Čelincu, u našoj divnoj Bosanskoj krajini, od oca Luke i majke Jovanke. U mome skromnom selu i domu rođena je i moja vjera. Dijeleći sa svojom braćom i sestrama skoro svaki zalogaj i svako parče odjeće i obuće, naučio sam veliku mudrost života, da budem uvijek zadovoljan i u najvećem siromaštvu. Prve molitve, naučene od majke, Oče naš i Bogorodice Djevo, kao i očeva posljednja želja izgovorena na samrti 1956. da Vaso Vadić postane sveštenik, odredit će njegov put. Nakon osnovne škole prijavljuje se 1961. godine za upis u bogosloviju, ali zbog ograničenih kvota nije primljen. Upisuje školu učenika u privredu u Banja Luci, ali ubrzo donosi odluku da ništa sem služenja Gospodu ne može biti njegov izbor. U 16. godini, kada se dijete u meni pretvorilo u čovjeka, otišao sam za iskušenika u najzapadniju našu monašku svetinju, u manastir Gomirje, koji je u ono vrijeme ležao kao bolesnik na samrtničkoj postelji. Otac Miron, dobri i čestiti sveštenomonah, bio je i jedini sabrat ovog manastira i moj duhovni otac. Blagoslovom episkopa Simeona iskušenik Vaso je upisao 5-godišnju bogosloviju u Beogradu, s tim da bi predmete pripremao privatno u manastiru Krki, gdje je svakodnevno pohađao časove i konsultovao tamošnje profesore u 2-godišnjoj školi. Međutim, dok se spremao za ispite koje je morao da polaže u Beogradu, u martu mu stigne poziv da 18 mjeseci služi vojni rok u Mostaru. Kada se vratio iz vojske, napunio je 21 godinu i više nije mogao polagati ispite u 5-godišnjoj beogradskoj bogosloviji, zbog čega upisuje 2-godišnju u manastiru Krki, koja je bila namijenjena odraslim predviđenim da popune posleratni nedostatak sveštenoslужitelja u Srpskoj crkvi. U svoje vrijeme pojavio se mladić sa velikim onim vojničkim koferom, kako se tada nosilo, i mene zadivio. To je bio mladić, došao iz vojske, Vaso Vadić. Klirik Vaso Vadić primio je monaški postrig u činu male shime pod imenom Vasilije od episkopa dalmatinskog Stefana Boce 19. decembra 1966. godine. Bilo je ovo prvo monašenje u manastiru Krki obavljeno nakon Drugog svjetskog rata. Toga se sjećam kao danas da je bilo. Ja sam čitavo monašenje preplakao. Kad sam slušao one monaške zavete, šta on govori, šta obećava, ja to nisam mogao razumjeti. Sveti arhijerejski sinod je 1966. godine u monaškoj obitelji manastiru Krke otvorio 5-godišnju bogosloviju, prethodno ukinuoši 2-godišnju, tako da je novopostriženi monah čitavu zimu proveo učeći i polažući ispite koji su predstavljali razliku između 2 tipa školovanja budućih sveštenoslужitelja. Na Božić 1967. godine u Šibeniku rukopoložen je u čin jerođakona, dok je za protođakona sa pravom nošenja crvenog pojasa proizveden na kraju 5. razreda bogoslovije Sveta Trijerarha. Primivši prvo rukopoloženje, monah Vasilije tokom narednih 12 godina je bio eparhijski đakon vladike Stefana. Meni je ostao u najdražim sjećanjima kao mlad jerođakon. Budući da sam ja ovako sićušan, a on bio poslušnik vladike Stefana, đakon. Toliko poslušan da on nije znao odbiti poslušnost, jer može biti među monasima, među kaluđerima sa ovakvim ili onakvim, raspoloženjem, ali Vaso nije znao kazati neću ili ne mogu ili ne znam. On je sav svoj trud, energiju ulagao na učenje i ovo da kažem teoretsko, a naročito praktično. Odlično učio, sa mnom je sjedio. Šali se on uvijek sa mnom i ja sa njim. Ko je kome više šaputao? Da se ne hvalimo, dobro smo učili i on je završio sa odličnim uspjehom. I ja, i vladika Jefrem, i vladika Mitrofan, 5. razred i na maturi. Bila je to divna generacija.
Episkop dalmatinski Stefan preporučio je rođakona Vasilija Svetom arhijerejskom sinodu i on odlazi na Pravoslavni teološki institut Rumunske pravoslavne crkve u Bukureštu zajedno sa školskim drugom Mitrofanom, te ostaje pune 4 godine. Sve ispite na ovoj visokoj obrazovnoj instituciji polagao je na rumunskom jeziku, a utiscima koje na njega ostavio boravak u prijateljskoj pravoslavnoj sredini je zapisao. Blaženopočivši patrijarh rumunski Justinijan, koji je bio divan i sveti čovjek, primio nas je kao svoju djecu i dao nam stipendije i utočište, pa smo mogli da se školujemo skoro 5 godina, bez ikakvih egzistencijalnih briga. Prve godine učili smo jezik da bi mogli da pratimo predavanja, kao i da se uklopimo u društveni život. A onda smo sticali prijatelje i poznanike, uglavnom monahi i monahinje po svetinjama Rumunske pravoslavne crkve, tako da smo sakupili veliko duhovno blago. Interesantno je iskustvo boravka u stranoj i nepoznatoj sredini. Mi smo bili dio klase koji je činilo oko 100 studenata, a jedina 2 monaha bili smo Mitrofan i ja. Imali smo divne profesore, na čelu sa čuvenim akademikom i teologom, protojerejem Stavroforom Dimitrijem Stanilojem, koji je bio u rangu teoloških razmišljanja Justina Popovića i Nikolaja Velimirovića. Tu su bili i profesori Ene Branište, Dimitrije Popesku i drugi, zaista otmeni i posvećeni predavači, koji su nam pružili priliku i podsticaj da duhovno i intelektualno uzrastamo. Obišli smo i sve značajne svetinje Rumunske crkve, naročito u Moldaviji, gde ima po 500 ili 400 monahinja samo u jednom manastiru. Diplomirani teolog i rođakon Vasilije vraća se u Krku, za koju je rekao da je bila njegova najviša škola života. Postavljen je za suplenta bogoslovije, a na Vidovdan 1976. rukopoložen je za jeromonaha. Obavljao je dužnost vaspitača i predavao je liturgiku, latinski jezik, biblijsku i nacionalnu istoriju. Iste godine na Krstovdan unapređen je u čin sinđela, a potom ga Sveti arhijerejski sinod šalje na poslijediplomske studije u Oxford 1977. godine. Vreme provedeno u oksfordskom okruženju, predavanja čuvenih profesora i redovna služenja u pravoslavnim hramovima u Oxfordu, Dubriju, Lesteru i Londonu ostavit će neizbrisiv trag u životu tada 31-godišnjeg sinđela, koji se dobro seća dana kada dobija telegram strahujući da ga otvori, očekujući vesti o majčinom pogoršanom zdravlju. Ali telegram je sadržao odluku sa redovnog majskog zasedanja Svetog arhijerejskog sabora 1978. godine, kada je na predlog episkopa Žičkog Stefana izabran za episkopa australijskog i novozelandskog. Hirotonisan je na Svetoj arhijerejskoj liturgiji u Sabornoj crkvi u Beogradu 3. septembra 1978. godine. Liturgiju su služili patrijarh srpski German i episkopi Žički Stefan Boca i Vranjski Domentijan Pavlović u prisustvu više arhijereja sveštenstva i mnoštva vernog naroda, ali njegovog duhovnog oca igumana Gomirskog Mirona. Novoizabrani episkop je tada poručio: Onoga dana, kada sam primio vest o mome izboru za episkopa australijskog i novozelandskog, učinilo mi se da sam jedan od najslabijih ljudi u ovom svijetu. Tako sam više doživio strah nego iznenađenje, koje je također bilo veliko. Među prvim mislima pala mi je na pamet ona božanska riječ svetog apostola koji kaže: ko je slab, a da ja nisam slab, za takvu službu i toliku odgovornost. Vjerujem duboko u blagodat Duha Svetoga, koji stalno nemoći leči i bogati sirote. Tako sam i ja danas pristupio ovoj svetoj tajni i ničtoževo preki glagolja. Do svijesti mi dopire ona božanska poruka svetog apostola Pavla, koju je uputio svome učeniku Timoteju rekavši mu: podgrevaj dar Božji koji je u tebi, jer nam Bog ne dade duha straha, nego duha sile, ljubavi i čistote. Poslije pomoći Božije
preporučujem se vašim molitvama da duh sile, ljubavi i čistote rukovodi mojim životom i mojim budućim radom u arhipastirskoj službi. Episkop Vasilije 8 godina je bio na čelu eparhije Australijsko-Novozelandske. Sedište episkopa nalazilo se u manastiru Svetog Save na oko 100 km od Melburna. Osnovni zadaci novopristiglog pravoslavnog arhijereja predstavljali su očuvanje jedinstva Svete crkve, kao i blago, ali odlučno lečenje fatalnih rana uzrokovanih raskolom iz 1963. godine. Vladika radi, obilazi i sabira narod rasejan po Australiji, Novom Zelandu i Južnoj Africi, poučava, savjetuje i organizuje crkveno-školske opštine oko koji se okupljaju vernici, rukopolaže mlade sveštenike i dogovara izgradnju hramova, narodnih sala širom eparhije koja mu je bila poverena na upravljanje. Da bi se nekako suprotstavio daljem napredovanju već uvrežene nacionalne nesloge, sazvao je sabor srpske omladine, na kom su predavanja držali najugledniji intelektualci, teolozi i arhimandriti. Boravak episkopa Vasilija imao je za ishod podizanje manastira Svetog Save iz temelja, kao i novih hramova, sala i parohijskih domova. Zajedno sa svojim sveštenstvom i malobrojnim monaštvom nastoje je da uspostavi prisne i prijateljske odnose sa svim pomesnim pravoslavnim crkvama na ovom kontinentu. Sećajući se boravka u Južnoj Africi, episkop Vasilije zapisuje: U Južnoj Africi smo imali odlične kontakte sa Grčkom pravoslavnom crkvom, koja je imala svog episkopa i mitropolita, kao i u Zambiji, Mozambiku i ostalim državama gdje ima pravoslavnih vjernika. Interesantno je da je budućnost crkve na crnom kontinentu veoma svijetla. Mi smo imali nekoliko školovanih đakona i sveštenika koji potiču iz crnačkih naroda. Oni su bili divni, čestiti ljudi i zahvalan sam Bogu što sam imao prilike da se njima služim. U Africi smo imali jednog monaha, krčkog oca Nikodima, rodom iz Dalmacije, koji je ovdje došao iz Kanade i podigao manastir, sabravši mnogo domorodaca. Kada se ovaj veliki duhovnik upokojio, lokalni crnci su mu podigli lijepu grobnicu, koju i sada čuvaju kao svetinju. Tako da je budućnost crkve upravo u tom narodu. Ne mora sveštenik biti samo Srbin, Grk ili Rus, kako smo mi navikli, već naprotiv. Tom narodu treba dati šansu da organizuje svoju crkvu, za što su itekako sposobni. Tako da će im njihovi sveštenici najlakše prenijeti riječ evanđelja. Po upokojenju episkopa Sremskog Andreja 22. marta 1986. godine, odlukom Svetog arhijerejskog sabora od 23. maja te godine, episkopa Australijsko-Novozelandski gospodin Vasilije postavljen je za arhijereja eparhije Sremske sa sedištem u Sremskim Karlovcima. Svake godine sam dolazio na sabor i mogu reći da sam jedva čekao da dođem u Beograd. Boraveći tamo u onoj pustinji 8 i čovjek se zaželi bratije i radovali smo se maju, kada ćemo se vidjeti sa njegovom svetošću, patrijarhom našim i bratijom arhijerejima, ali i rješavati važna pitanja tretirana na saboru. Kada god smo dolazili, bilo nam je lijepo i malo smo se raznježili, ali kada treba da se vraćamo, spopadala nas je posebna muka, jer smo znali gdje idemo i koji nas problemi čekaju na onim prostorima. Međutim, sve se to pretrpi i preživi. U tron episkopa Sremskih u katedralnom hramu Svetog oca Nikolaja uveden je 15. juna 1986. godine rukom tadašnjeg administratora eparhije episkopa Žičkog Stefana, od koga je primio i monaški posrig u manastiru Krki i sve ostale hirotesije. Stigavši u Srem, zapitao sam se šta mi je sada činiti. Nabavio sam jednu svesku i godinu dana sam samo obilazio eparhiju, upoznajući sveštenstvo koje sam zatekao i ovdašnji narod, ali pregledajući uglavnom zapuštene hramove i porušene manastire.
Godinu dana nisam nikoga ni premještao ni postavljao, dok nisam stekao jasnu sliku o novoj situaciji u kojoj sam se zatekao. Onda sam malo pomalo počeo da se upoznajem sa ljudima od ugleda koji mi mogu pomoći u velikom projektu obnove fruškogorskih manastira, crkvenih opština i parohijskih domova. Sada, kada pogledam ovu knjigu sa prvim utiscima, uviđam da se zatečeno stanje ne može ni porediti sa sadašnjim prilikama i sam se čudim dinamici obnove kao i veličini poslova koji su obavljeni. Kada sam ja došao, eparhija je u fondu imala samo nekih 300.000 dinara, a onda smo počeli da reorganizujemo eparhijski upravni odbor i eparhijski savjet. Organizovali smo sabore i sastanke, a naročito sam se trudio da na svakom od tih susreta budem i lično prisutan, kao i da sve bude organizovano u skladu sa crkvenim poretkom i na najvišem nivou. Molili smo i preklinjali značajne ljude i institucije da nam pomognu u ovom poslu, što je na kraju i urodilo plodom. Episkop Vasilije oživljava opustošenu dijecezu, a njegovi saradnici svedoče. Govorimo o episkopu koji je svojim pregalačkim radom, velikim pregalačkim radom, jednom čudesnom energijom, svojom potpunom posvećenošću i odanošću crkvi i iznad svega svojim bdenjem nad samim sobom i nad poverenim narodom ispisao i još uvijek ispisuje jedne bogate i prebogate stranice istorije Srpske pravoslavne crkve u Sremu, u duhovnoj i materijalnoj obnovi fruškogorskih manastira, parohijskih hramova, domova, obnovi monaštva, obnovi sveštenstva, bogoslovskog podmlatka, utemeljenju veronauke i veroučitelja i iznad svega svojim brojnim kanonskim vizitacijama. Posle mitropolita Stefana Stratimirovića, arhijerej sa najduže staža koji je boravio u Sremskim Karlovcima jeste episkop Sremski Vasilije. Njegova ljubav prema ovome gradu koji je središte i sedište srpske duhovnosti, prečanskih Srba, ali i izvorište svih onih plemenitih i dobrih običaja koje je Srpska patrijaršija prihvatila posle ujedinjenja 1922. godine, ostalo je predmet živog interesovanja episkopa Sremskog od kako je došao na tron episkopa Sremskih. Odlukom Svetog arhijerejskog sabora 1947. godine, kada je formirana eparhija Sremska kao sedište eparhije Sremske, definisano je ovo malo mesto, ovaj grad na Dunavu, Sremski Karlovci. I episkop Sremski Vasilije na tragu svojih prethodnika, vladike blaženopočivšeg Nikanora, vladike blaženopočivšeg Makarija, vladike blaženopočivšeg Andreja, bio je pregalac i stvaralac, pokretač divnih i kvalitetnih inicijativa kako bi ovaj grad ponovo dobio obrise onog duhovnog i kulturnog mesta, istorijski ukrašenog ovim objektima, zgradama u vlasništvu naše Svete crkve. Staranje i trud koje je episkop Sremski projavio vezano za Sremske Karlovce ogleda se u tome što je uz sve ostale obaveze koje je imao kao eparhijski arhijerej podržavao upravo one događaje koji okupljaju omladinu. Duhovne škole, duhovne smotre, horske smotre, druženja omladinaca na svim nivoima i svih uzrasta, skupljanje i okupljanje kola srpskih sestara, karlovačkih bogoslova, bogoslova uopšte, događaji i susreti na nivou međucrkvenome. U vreme nesretnog rata prvi susret između Hrvatske biskupske konferencije i sabora, to je sinoda Srpske pravoslavne crkve, desio se ovdje u Sremskim Karlovcima. Episkop Vasilije je se trudio da ovaj grad prikaže kao mesto sigurnog oslonca srpskome narodu, ali isto tako i kao mesto koje je uvek otvoreno i spremno da primi druge. Njegova brižnost naravno čuva i Karlovčane koji, gledajući kako se on šeta svakog jutra i svake večeri po patrijaršijskom dvoru,
sećajući se u isto vrijeme i onoga prvog njegovog dolaska, kada je zajedno sa nekolicinom Karlovčana uzeo u svoje ruke i testeru i prvi počeo da raskrčuje tada zaraslu šumu oko Patrijaršijskog dvora. Godina je 1987. Lep, sunčan, letnji nedeljni dan. Mesto manastir Šišatovac u Fruškoj gori. U 16. veku, početkom 16. veka, podigli ga žički monasi koji su izbjegli od turskog zuluma u Srem. Više puta rušen, razaran, obnavljan. Posljednji put, krajem Drugog svjetskog rata, Ustaše i Nemci pri povlačenju iz Srema potpuno su ga razorili, devastirali, opljačkali, odneli sve što je moglo da se od njega odnese. I toga dana u manastiru liturgiju služe patrijarh srpski German i godinu dana novoustoličeni, prije toga godinu dana novoustoličeni episkop sremski Vasilije sa još dvojicom arhijereja, sveštenstvom i monaštvom. I na kraju liturgije, pri kraju liturgije govore i čitaju povelju o obnovi fruškogorskih manastira. I polažu tu povelju u te ruševine od manastira Šišatovac. Prepuna crkva naroda i prepuna porta koji je došao narod sa svojim sveštenicima, a posle liturgije u manastirskoj porti igra kolo. Prvi put posle Drugog svjetskog rata kolo, mlado i staro u kolu i sveštenici u kolu, jedan episkop. I prosto se u vazduhu toga dana osjećalo se događa nešto nesvakidašnje, nešto važno i nešto značajno. I tako je počela u istoriji najzahtevnija i najobimnija, u isto vrijeme najbrža i najuspješnija obnova fruškogorskih manastira, koji su 42 godine od Drugog svjetskog rata čekali i dočekali svoga neimara, svoga obnovitelja i svoga zadužbinara. Vladika Vasilije se upisao i kao zadužbinar fruškogorskih manastira tako što je devastirani i razrušeni manastir Rakovac proglasio svojom Stavropigijom i obnovio ga kao svoju zadužbinu. Obnovljeno je svih 17 tada postojećih manastira. Sagrađeno i proglašeno još 7 novih fruškogorskih manastira. Ubrzo poslije te 87. počeli su Fruškom gorom da se crvene krovovi novih obnovljenih manastirskih konaka, da se sjaje kupole bakarne od zvonika. U obnovljene konake uselio se život. Uselilo se monaštvo i počeo jedan potpuni bogoslužbeni liturgijski život. Tada je u Fruškoj gori u svim manastirima bilo i monaha i monahinja ukupno 43. Danas, po posljednjim podacima, u Fruškoj gori u svim monaškim obiteljima ima oko 180 monaha i monahinja, koji se svakoga dana mole Bogu i za svoje spasenje, za spasenje roda ljudskog i roda našeg srpskog. I što je važno isto od tih 180, veliku većinu, ja mislim skoro sve, je zamonašio vladika Vasilije. Kada sam krenuo u crkvu redovno i kada sam po blagoslovu njegovog presveštenstva vladike Vasilije upisao Bogoslovski fakultet, svo to vreme meni nekako u glavi bilo Staro Hopovo. I kada sam bio pri kraju fakulteta, rešio sam se za monašim, došao sam kod vladike i tražio blagoslov da idem u manastir. Pitao me gde ti želiš da ideš, ja sam rekao u Staro Hopovo. Već u to vreme jedan čovek tu je počeo, po blagoslovu opet našeg vladike, da čisti, da krči, da uređuje oko manastira, da polako sređuje tu crkvicu, natkrio je da ne kisne i tako dalje. Pa kaže on, gde ćeš tamo? Tamo nema ništa. Ja ga vladiko, neki kontejner, pa ja tu nekako da se... Pa kaže, gde ćeš tamo? Kaže, ajde sad idi ti u Novo Hopovo, tu je potreba. Budi tu, pa vidjet ćemo, kaže, kako vreme bude. I zaista ja sam bio od 2002. godine, tu sam se zamonašio u Novom Hopovu, do 2006. 2006. blagoslovom vladike Vasilija, prešli smo u otac Justin, sadašnji vladika Justin, prešli smo u manastir Staro Hopovo. Tu je u međuvremenu podignuta jedna mala kućica, konak mali, gde smo mi prešli u mesecu julu 2006. godine i sjećam se smo služili na rođenje Svetog Jovana Krstitelja, prvu liturgiju u toj crkvici manastira Staro Hopovo, koja još nije bila ni dovršena, nije bila tako, bili su neki grubi radovi odrađeni na njoj i tako. Zahvaljujući našem episkopu, vladiki Vasiliju, mnogo je urađeno u fruškogorskim manastirima, mnogo je urađeno na toj materijalnoj obnovi svakako,
a i na duhovnoj obnovi, što je mnogo važnije od te materijalne obnove. Svakako, svi smo tu njegova duhovna deca i zaista se tako i osjećamo i zaista njega i doživljavamo kao našeg duhovnog roditelja. I zaista on pokazuje brigu prema monaštvu kao roditelj prema svojoj deci, tako da taj neki očinski odnos i uvek je vedar, raspoložen, nasmejan, tog vedrog duha, što kad dođe tako i kad imamo neki problem, ta njegova vedrina prosto nas podigne, ohrabri nas da nastavimo dalje, da idemo. A uporedo sa tim obnovom Fruškogorskih manastira išla je i obnova parohijskih hramova po Sremu, koji su doživjeli, pogotovo u Donjem Sremu, doživjeli istu ili sličnu sudbinu kao i Fruškogorski manastir. Tako danas Sremska eparhija ima oko 180 i 3-4 parohije na koje su 160 sveštenika i većinu tih sveštenika koji su aktivni danas isto je tako rukopoložio vladika Vasilije od svoga dolaska u Srem. Zasluga vladikina je utemeljenje veronauke u školama. Oko 100 veroučitelja predaje veronauku u osnovnim i srednjim školama. Utemelje oko časopisa i radija Srpski Sion. Razvijena je jedna živa izdavačka djelatnost, razvijena je misionarska djelatnost. Pri parohijskim hramovima osnovani su brojni horovi koji ukrašavaju bogosluženje u Sremu. Vladika posebno voli horsko pojanje i on je inspirisao mnoge sveštenike da osnuju horove pri svojim crkvama. Također brojna kola srpskih sestara su osnovane. Isto tako ustanovljen je i jedan blagosloveni bogoslužbeni i administrativni red i poredak u crkvi, koji je iz godine u godinu podizan na jedan nivo koji je danas poznat i prepoznat i priznat u celoj našoj pravoslavnoj crkvi. On kao podržavalac, kao nosilac, kao predvodnik, kao neko ko najbolje prati i osmišljava duhovni život eparhije, trudio se uvek i neprestano, od kako je došao u eparhiju Sremsku 1986. godine, da bogoslovija bude zapažena i primećena kao rasadnik duhovni, kao mesto gde se obrazuju budući sveštenoslužitelji. Zato svi karlovački bogoslovi od toj godine njegovog dolaska pa na ovamo prepričavaju neke interesantne i zanimljive dogodovštine o tome kako ih je episkop Vasilije usmerio, uputio, dao kratku ili dužu pouku, nahranio, obukao i svako od njih čuva jedno živo i divno sećanje o liku vladike Vasilija. Taj moment onoga divnoga, toploga, ljudskoga vodi ka očinskome, a svaki episkop jeste i otac. I zato mi i kao institucija, kao ustanova Srpske pravoslavne crkve osjećamo tu očinsku brigu i očinsko staranje koje episkop Vasilije projavljuje nad svima nama. Njegova briga se ogleda naravno u nekoliko aspekata. Jedna je sama briga o duhovnom napredovanju i uzrastanju đaka, onda briga o profesorskom i nastavničkom kadru i naravno briga o materijalnom životu naše kuće, koja baštini tradiciju dugu, evo već 230 godina. Osobiti momenti kada mi znamo i vidimo i projavljuje se ta briga i ljubav, jesu svečanosti i praznici gde jednom dušom i jednim srcem dočekujemo i ispraćamo velike goste. Pa u ovih 37 godina bilo je nekih 20-ak velikih crkveno-narodnih sabranja na nivou eparhije, velikih liturgijskih svečanosti. I sva su sabranja počinjala liturgijama. I liturgija je bila centralni deo svih dešavanja i svih tih, da tako kažem, narodnih sabora i proslava. Počevši od hodočašće moštiju svetoga cara Lazara, koje su iz Beograda donete prvo u Sremsku ravanicu u kojoj je počivao, pa su tu bile nekoliko meseci, narod je dolazio na poklonjenje sa sveštenicima, služili liturgije. Pa onda kroz kanonizaciju dvojicu svetitelja iz Srema koji je crkva unela u diptih svetih naše svete crkve, svetog Rafaila Šišatovačkog u manastiru Šišatovcu i svetoga Varnave Kostanskog u manastiru Beočinu. Pa tu je bilo jedno čudesno, uspešno, blagosloveno hodočašće sa ikonom Trojeručicom. To je bilo 1998. godine u oktobru mjesecu. Sve se govorilo o bombardovanju koje samo što nije počelo. A Bogorodica je podigla, mi smo krenuli od Šida pa do Surčina i Feneka.
ceo Srem, to je trajalo jedno mjesec dana. To je podiglo čitav taj duh naroda u Sremu, molitveni duh naroda. Pa onda blagoslovno hodočašće sa moćnjima Sveti Sremski Branković. Isto nekoliko mjeseci su kroz ceo Srem. Jer vladika je stalno išao u pratnji ikone Trojeručica i moćniju i u svakom selu, u svakom mjestu gdje su bili, on je govorio narodu. Onda smo pre 2 godine uzeli mošti svete majke Angeline iz manastira Krušedola i pronijeli ih kroz čitavu eparhiju, u svaku parohiju, manastir, mjesto i selo, da ona, kao despotica srpska koja je poslije 500 godina izašla iz manastira Krušedola, ponovo izvrši duhovnu smotru svog srpskog naroda i da nas izmiri sa Bogom i ujedno sa samima sobom. Tako da smo inicirali jedan duhovni preporod. Prije svega zahvaljujući angažovanosti i budnosti monaštva i sveštenstva, što u svom arhijerejskom radu uporno podstičemo, ali i naroda Božijeg, koji je sa ljubavlju doživio radost u Gospodu svom. Episkop Vasilije dočekao je neke od najvećih fruškogorskih svetinja, odnosno tela svetih, koje su, nakon višedecenijskog izgnanstva, konačno bile vraćene u vekovna mesta svog počivanja. U svojoj dugoj i bogatoj karijeri doživeo nadzemaljsku čast da doprati mošti svetog cara Uroša do obnovljenog manastira Jaska. Mislim da nazad u istoriji crkve, posle od kako je komunizam zavladao, nije bilo svečanijeg praznika nego taj dolazak sveti moštiju. Mi smo prvo uputili molbu našem vladici, da uputi molbu našem patrijarhu Pavlu, da smo mi spremni da molimo da nam se vrate svete mošti. Jer naš manastir je toliko bio zapušten i vidi se na fotografijama da ulazak u samu svetu crkvu, porta sva bila obrasla šibljem i korovom. Mojim sestricama i meni to mnogo znači. Jer verujte da mi uvek čitamo, sad ispade da se hvalimo, ali molitve kako je patrijarh Pavle, kad su prenete mošti, pa kad se obratio nama, eto, predajem vam mošti na čuvanje ovom svetu manastiru i mati Igumaniji Paraskeli. Ja sam kao da osjećala se kao da ne stojim na zemlji, verujte. Kako su mošti prenete, to je, evo, verujte, i što je najradosnije, mlađi narod dolaze u crkvu i to je velika duhovna snaga našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi. I to je velika zasluga i radujemo se i mi se zaista osjećamo da sveti car Uroš bdi nad nama i da nas čuva njegova molitva pred Gospodom Bogom. I zato ja čestitam vladici našem Vasiliju što i on to podržava i on to kaže, uvek kaže treba da se okrenemo, da se više molimo. Kada su se pred kraj prošloga veka kolone srpskog naroda sa sveštenstvom, bežeći od pogroma, oluja i bljesaka u Srpskoj krajini, pojavile na sremačkim drumovima, vladika Vasilije širom im otvara vrata svoje duše, svoga srca, svoga doma i svoje crkve. Kad su se pojavile te kolone tog naroda nesrećnog 1995. godine, mi smo izašli na put da pomognemo koliko smo mogli. Vladika je, nisam ja samo svjedok, imate svjedoka više, i zaplakao gledajući taj narod. Primio je preko 40 sveštenika sa njihovim porodicama i dao im parohije u Sremu, uhlebio je sve. A tone hrane i odeće i obuće smo mi prikupili tad i podelili tom narodu potrebitom. On je ustanovio posle i taj sabor u manastiru Krušedolu. Prvo su se sabirali ti ljudi na jednom fudbalskom igralištu u Šrtanovci. Pa su tamo obeležavali tu svoje godište. Onda je kazano, pa nemojte ljudi na igralište, ajmo u manastir. Ajmo se molimo Bogu prvo. I tako je to počinjalo, uvijek počinje liturgijom, pa posle toga ide na taj narodski deo. Kao bukureštanski đak više puta bio je na poklonjenju moštima Svete Petke i drugim svetinjama Rumunske pravoslavne crkve, vodeći svoje bogoslove, dok je sa horom eparhije Sremske obišao hramove Moskve, Petrograda i drugih ruskih gradova. 2 puta je posjetio Svetu zemlju i poklonio se tamošnjim svetinjama,
Pomolio se pred moštima svetog Nektarija Eginskog u Grčkoj, a po njegovim rečima, kad god je imao prilike, hodočastio je u manastir Hilandar, na kome je najrečitije i najjasnije ispisana istorija srpskog naroda. Njegovo preosveštenstvo, episkop Sremski, gospodin Vasilije, jedna živa, istinita slika onog evanđelskog pastira dobrog, koji poznaje svoje i njega poznaju i slušaju glas njegov i idu za njim. I jedno živo svjedočanstvo istinitosti one reči da Bog pregaocu daje mahove. I da se, kako kaže apostol Pavle u poslanici Korinćanima, da se sila Božija u nemoći pokazuje savršeno. Episkop Vasilije je upravo svojim neposrednim odnosom i sa sveštenstvom i sa narodom doveo do toga da ljudi dolaze u hram i znaju da će tu naći utehu. Lepota duhovnog života ogleda se upravo u tome kada vidite da jedan čovjek, episkop sa ozbiljnim godinama i dalje računa na mladost, polaže u mladost i bori se za mladost. Hvala mu za svo njegovo vreme koje je on posvetio našem, lično ja u ime našeg manastira govorim, kao pravi roditelj prema svojoj deci. Naučili smo, bar ja mogu iz svog iskustva da kažem, naučio sam od njega da volimo ljude, da volimo narod. I to je ono što on nama pokazuje svojim primjerom. To ne mora da nam priča, govori, nego on zaista to pokazuje svojim primjerom i njega narod mnogo voli. Ja gledam gdje god se on pojavi, narod je oko njega i on sa svima stane, za svakog ima vremena i da popriča i da ga pita kako si, šta radiš. I taj odnos naroda i episkopa, što episkopi treba da budu bliski narodu. Upravo je to naš vladika Vasilije. On je čovjek narodni, iz naroda i blizak sa narodom. A ovaj skromni dar poštovanja i hrišćanske ljubavi prema ovom neumornom arhijereju završavamo njegovom poukom. Gospod za svakog od nas ima svoj plan i poseban projekat koji dolazi onda kada to bude njegova milost i volja. Prije nas je bilo nebrojeno mnoštvo ljudi, a mi smo se našli u vrtlogu 20. i 21. vijeka gdje nas je Gospod posijao i zasijao, sa zadatkom da odigramo svoju ulogu u ovom svijetu, svakako sa ljubavlju i blagoslovom Božijim, tačno u onoj mjeri koja je prikladna našim skromnim mogućnostima, a sve za spasenje svoje duše. Mi smo dužni i da damo svoj doprinos spasenju svih onih koji su oko nas, koje moramo shvatiti i razumjeti, trudeći se da im u njihovim pohvalnim stremljenjima pomognemo. Ja sam svaki primljeni zadatak, ponekad sa trepetom i strahom, ali uvijek i svojevrsnom radošću, doživljavao kao poslušanje, ostajući čvrsto uvjeren da u crkvi Božjoj ima mjesta za svakog ko želi da čini dobro. Kao i da moram biti pristupačan i otvoren za sve moje saradnike i vjernike, ne bi li zajedno ostvarili nekakav rezultat i opravdali i umnožili primljene talente. Slobodan sam dati ocjenu kako smo materijalnu obnovu Sremske eparhije obavili sa uspjehom, a sada nam predstoji najteži i najvažniji rad. Ribarenje ljudskih duša, vidanje njihovih bolnih rana i izgradnja žive crkve Hristove. Nažalost, prirodno je da se prvo podigne stadion, pa tek onda odigra utakmica. Stadion smo evo podigli, a sada Gospoda molimo da nam da snage u presudnoj borbi za spas i temeljno preumljenje našeg naroda srpskog.